Kilai tili gishnat rekam jong ka KSU kata ka KSU Balat Border Area Circle ka KSU Lauba Border Area Circle bat ka KSU South Semper Circle ringkat ka jingitrei lang bat ka KSU Southwest Khasi Hills District hadien ka jingki kibabon bat ka jingnya kulut le matla ka sarkar ban kentiu kardano ya ka Mausen Ram CNRD block sha ka Mausen Ram Civil Subdivision kaseng kanum syong klikti hinrei kelas dang sada ka weipat ke jingiki kata da ke signature campaign kabalas dang menta ke shitering benai bakat wei arhaja arksa halau ba bat ke banbot saha ka hendril terik benai bakat wei arhaja arksa kabalong hajilat kumta ngigerpa yigipa nyong syong shnong baro ba penya snok tilang bat ngi da kaba penya poilang hakate ke jaka bat tarik kibang ngilabo samla sambor lang shabong president KSU Lauba Border Area Circle. Sekabakut jangan ika program signature campaign kabala pelong daga KSU Lauba Border Area Circle, KSU South Semper Circle bagi KSU Balat Border Area Circle. Benkong nang syab nas ngawan ai kublai sesi 4 ya ka dor barsnong Lauba kabala ais ngubhai ni kini kejaka menginyo an pelong kini ka program jongi kabalong komentar ke program kabaca boleh unang edan dekat bapi berkerku kerdo hi akalentia juga jim kejong hi kemudian kumban chupan kenal ya pi kipai ba nong snong boro ba kenika marching dawa ka ba kentiu petano ya ka Mausen Ram CNRD block syaka Mausen Ram Civil Subdivision kadai ke marching dawa ke bagaseng kalaya dawa nadu benai Agos bat klem depan sarteng yaki marching dawa ngilayai peteng nakapor syakapor dakawai nakawai hakawai pat kajing dawa kata ngilas dang dakasidin demonstration kabalalong hashpau terik benai Agos station Mausen Ram ilapan but ya ke pakam office apa ke Mausen Ram block yang bergawai nang tapak ilapan long biang ya ke sit-in demonstration ke belalong Madan Malki Hashlo kajing pelong jungi begini program kalau ba hadin kerpak ke bajajai ke jungi hakaba ngilabu ya appointment bangin ya kendu ya ucap minister manekran lalor kani kaman Andrei nakaliang kejongu umsyam nakaliang jongu buat kesorka kimsyam la pensngap ai ti nakata kadau ngiman si ban mi hamadan ban peni banwa kata kajing kersan kaju bapor nagi pajba nong jongšnong bayiye jonggadong katang Mausen Ram kani kadai kajing sedang jongani ka signature campaign lain kajing yasoi pajba ban yang menjur ya kata kajing gentio kardano ya ka Mausen Ram CNRD block syaka Mausen Ram Civil Subdivision